Sad, Pošto je frula? 2,5 i 800. Čega? Para. Koji? 1000. To je u onaj vakat bio. Uvakad bilo, ja. One pare, one Kažu velike hiljade. ljudi dao si platu za frulu. Pola plati sam dao za frulu. Jel ga lamila žena? Jes ga lamila, ali Šta? ja ušutio kad je ga lamila. A, To morao sam ušutiti. dragi. Jer sam kriv. Svi mi volimo zanimljive priče i neobične dogodoštine onih ljudi koji znaju što šta ispričati. Pa tako i ovu emisiju realizujemo s jednim sasvim običnim starinskim čovjekom, ali sa jakom i temeljitom životnom pričom, anegdotama i poslovicama. Ovo je dedo Hamid Bureković i nalazimo se na selu Mošćanica, gdje se rodio davne 1946. godine. Tu je odrastao, oženio se i djecu othranio. Kao građevinski radnik u firmi Izgradnja kazuje nam da je dao kompletnu jednomjesečnu platu za frulu. Volio je frule, a svira ih punih 50 godina. Hamidova hanuma ga grdila danima za potrošenu platu koju je dao za frulu, a on je šutio i sretno svirao, ponekada tajno, ponekada javno. Često puta je Hamid upravo na ovom izvoru hladne vode okupljao djecu i pričao im priče o divovima, utvarama i drugim stvorenjima. Dječji osmijeh se slušao nadaleko. Svima je osmijeh izmamljivao. Njegove pripovjetke su slušali i stariji. Voljeli su ga. Danas smo na istom mjestu, kod istog izvora i slušamo neprikosnovene priče dede Hamida, njegove dogodoštine iz života i kao da čujemo dječji osmijeh negdje u nekim daljinama. Sad. Aha. Hoćemo Odera ti njega. drugo. Hajde drugo. Nema stat. Nemoj upat. Opa, op. Dobro ti to. Hoćeš još?
Aj va. Upaćeš doli, ne ići doli. Neće, znam. Sad, Pošto je frula? i po 800. Čega? Para, Koji? 1000. To je u onaj vakat bio. Uvakad bilo, ja. One pare, one Kažu velike ljudi, hiljade. dao si platu za frulu. Pola plati sam dao za prvu. Jel ga lamila žena? Je ga lamila, ali Šta? ja ušutio kad je ga lamila. Ah, Pa morao sam ušutiti. dragi. Jer sam kriv. Gdje se mi nalazimo sad tačno? Nalazi se kod vode Mošćaničke Javorika. Javorik. Rođen sam. Ovo je moja ovdje štala. Aha, Ovo mi je gore kuća. ja. Ovo mi je dole do u školu, moja škola što je bila. Ovo je doli stala opet komšije mi, kuća mi komšinki. Šta treba još? Kako je se živjelo nekad ovdje? Živjelo se tu i tamo. Ja. Finog je života bivalo. Znalo je se fino i progovoriti i prosjeliti i curama, arčkovat na prozorima. Išlo se u svaka doba noć. Malo je se spavalo. Malo. Skoro nikako, jel? Mora se na poslu. Ja. Budeš do 2 sata kod cure, dođeš kući, sam se raspremiš, sjedeš sat vremena, ajmo na poslu. Do 2 bio kod cure. Pa jo, Dragi Hamide, kasno bila. pa jo boje. Merdevine, jel Drugčiji da? dobio da nije tam. Bile merdevine, na penđer se išlo. Ma jel? jo, išlo se na ljestvama onim, Ja. starim ljestvama. A, hajmo vamo do vode. Ovo je tebi voda neka značajna, jel, u tvom životu? Ovo mi je najdraža voda, to se tiče mog života. Ja. Ovo je mog polu zlata, zlato moje ostalo, eto. Nekad je se ovdje sjedilo, pričalo, aškovalo. Bila je cura ovdje, dolazila je cura ovdje. Nije bilo voda tam razvedeni. Aha, Ova 3 javorika su bila i gore što je bilo u krivićima zovih, zvani. Te su 2 vode bile Mošćanci. ja. I dolazilo se čak iz dvora i Sitice, otuda dolazilo se ovdje najvri. Nisi vidio? To je sjelo ovdje budni. Daj, nemoj. Sjelo budni, to budne, gdje ne možeš doći na red za 2 sata, ako dođeš kasno. To je, ovako je teklo, Aha, malo možda manje. kažeš uvijek je hladna. Ljeti, zimi, uvijek. Uvijek ista. Samo zimi se čini da je mlača zato što je snijeg studen. Ja, pa. A ljeti prema vrućini, prema toploti, ona se čini studen. Ti ne možeš držati 5 minuta, Ne možeš izdržati. ne možeš izdržati, pošao te ledi. Ne prste, pošviti, Hladna. drži malo. A kaže, žene su prale već na ovom javoriku. Jesu prali i veši, na ovim dumenima vidiš, to se one lupače, pratljače, sad neko Lupača, rekne lupača, pratljača, a je. neko lupača. A prije se dalo lupača pravo. Lupača, ja. I privrće i okreće i udara Jel de? dok istira onu prljavštinu. Dobra dedo, Boga mi. Plaho dobra. Pravo. Dobra. Mašala. Mašala, dobra voda. A Mašala. dugo je ovdje. Je dugo. Godina. Gdje mi reci sada, jesi li upamtio oca, majku u svom Jesam, djetinjstvu? upamtio sam od 6 godina. Imao sam 6 godina kad sam nosio u Majdanu, ručakom radio u Majdanu kamenolomu. Kamenolom. Ja. I one nišane i krstove tresu pravio. Ja. I njemu sam tada nosio ručak, tako sam ga zapamtio za te. A inače, to Mošćanica selo je poznata po Majdanu. Po Majdanu poznata, ima dosta još Majdanđija i sa njim bilo. Aha, Bilo je 6-7 Majdanđija koji su sa njim blizu njega u Majdan gole. I ja. oni su to radili i jedni su u Zenci prodali nišane, jedni u Istoku, jedni u Kahnju.
i tako da se životarilo. Tam se imala stoka, djeca čuvala stoku, a oni su u Majdanu radili, nisu imali vam ništa, samo otiđu ujutro do umrak. I znači ti si babi Tako sam nosio ručak, zapamtio. jeli, na Majdanu? Ja ponesimo ručak gori, kad ruča, onda sjede i malo odmori i mi tu dale pokupimo i kući. Dođemo kući, oma vrijeme gonit stoku, Stoku. čuvat, gdje se smije čuvat. Bio nam dole kruškovine, mindari bili. Da nam sad reci koji postoje zaseoci, sve ovo je jeli dvor? Ovo je dvor, a zvano Gajte, Gajce? posebno Gajte. Ja. A opet dvor tamo, pa onda od dvora Žiković. Pa onda prema Žikovićima tam ima Bolina kuća dole, Boline kuće, onda tam Sica pa za Sica. Ja. Onda gori imaju bare, Bare. gori bare, onda vam Krivići, za Krivići, Jojčići i Krivići. I ovdje na Gajtu brdo, ovo je gori sad brdo, između Krivića i dvora, to se zove brdo. Ja. Ali eto, pripadaju dvoru. Aha. Ali Gdje mi reci taj- kako se zove onaj dio gdje ste mlinove imali? Mlinove to su Batunovi bili, Batunovi. Batunovi. Ja. Aha. I pored Batunova rijeka tekla i tu smo, dok nam nije vodu odvela ova sada rudnik, odveo ko nam vodu i nismo mogli više vodenice imati. Šta ti je ovako najinteresantnije u tvom životu koji si ovdje proveo kao, evo recimo rođen si ovdje, dijete, momak, ovdje se oženio? Šta ti je interesantno bilo? Ba joj, to je bilo života, najviše mi je se bio sam čoban sve za 20 godina. Čoban. Išli smo čuvat dole po njivama, po karuši, po točkovima, po krčevinama, dole po ovim vrtlima. To je sve se išlo tako i čuvalo. Jedni odu pa doju po ručak, dotiraju krave na podne da se pomuzu, koja ima tele odovi i otira opet. Onda mi u mrak svi dotiramo kući. Kažu Hamide, bio si Hamide djeci zanimljive. Onoj djeci koja su u onaj vakat prije 30-40 godina Ja, ovdje odrastala. Znao Pa si kad okupiš djecu oko sebe i pričaš svoje dogodovštine života. ja sam i Pa ja. što su tebe djeca toliko volila? Mnogo sam i ja pričat priče. Priče. Ma ja. Kaže, bilo istine u toj priči. Bilo istinitija im, a bilo je koje su malo varljive ono. I jesu i nisu. Evo, koja bi bila priča istinita? Istinita je bila priča što su bila trojica braći. Aha. Hajde, Jedan se Čelo zvao. Čelo. Ja. Kako mu je pravo ime bilo? Ne znam mu ime kako Aj, nije je, ni- zvali ga ja. Čelom. I oni su imali u jednoj baši jednu jabuku veliku. I dobro rađala. Polu crvena, naša. Aha. Polu crvena. I ona je rodili i sad dojoše jedno jutro, sve popularne jabuke jedeno, nema jabuke, jede samo ono crveno se pojedi, Aha. a ono pola se baci. Koli je to, hajmo sad naredno čuvati. Da vide ko je. Njega trojica se rasporede ko će naredno čuvati. Onaj najstariji, on dođe i privari ga, zaspi. Svidi. Djedica duje, onaj div. Div. Djedica se zvao div. I on je dolazio Čekaj, i pravi div, jel? I one jabuke se bravo. Poludivlji čovjek, zove se div. Aha. A. A ja mislio div gdje je visok. Nije, on je isto čovjek, samo malo je jači. Jači, jel? On je jači. I on je te jabuke sve bravo, najede se i ode. Ovaj drugi došao opet i on, i njega privari opet i on zaspi. On duje pa pojede jabuke opet. Kaže onaj treći zvani Čelo, Čelo. kaže ja ću noće čuvati. I on se sakrio, eći kaže diva iđe. I penje se kaže pojedi, prama kaže mjesečni okretac koji je crveno, pa zagrize. Aha.
a ja kada je zapustio, čuh, Ubije ga, jel? rani ga, Rani ga. rani ga. Sam da znao kuće. I on je njega vodio, za krvim ono mišlo sve sa stazom. Kad je došao, ima jedna jama, jami duboko, i on je ošao u tu jamu. I ono jami. Aj sad, vratio se kući i rekao, znaš šta je, moramo velik špag nabaviti, dugačak, Da ga izvučete. da moramo spustiti se doli neki, da vidimo šta imamo. A da se spustite, jel? Ja, i oni su špagova nametali, šta ja znam, i da se spusti, imali jedan sepet, onaj jači, i u sepet stane i u sepet ga spusti doli. I on je ostao doli, zvao onoga još jednog, i onaj mi još jednog, jedan brat siđe, onaj nije stil, cijelo nije stil. Kad je došao doli, cura jedna kao ponjave, drugačija, kao pilime. Ja u drugoj sobi. I pitao ono, ko vam je dolazi ovdje, ko vas smeta? Ima kao jedan dedica, kao jednoga naravno, kao pružio se koliko jedu, kao najao se nečega, kao pa ne mre da hoda. Nije, aj kao što mi je njemu pokazao, onog dedica, on tamo leži. Kad pogleda, on oštri zube, uzeo kaj oštri zube se viče, jelice povugu sestrice, penje se napravo. Pa jelice povugu sestrice, penje se na treću. Ja. Dok se nije popeo gori, sve zao. Dok nije izašao, jel? Dok nije izašao. Kad je izašao gori, kaže, šta ćemo sad? Ništa kao ajme njega kao je doli, među ovnove kao je. Ajmo ga doli. Njega kao je ovnovi, poče da utuku, on sve jedno po jedno, sve ovnove pojede. Ajmo ga kao među bikove. Među bikova pojede i bikove. I bikove pojede? Pojede i bikove kao je. Šta ćemo sve da nam kao je pojede, šta ćemo? Kućemo ga. Ajme kao je njega sada tamo svezat i ima mi tamo kao je jedan rođak, kao je ona dva velika kao je tuke. Zvali i hrt. Hrtovi, ja. Prije se zvali hrtovi. I one hrtove i oni hrtovi doju i razguli ga. I čića, mića gotovo ti.